Svakog smo dana na Kočevskom rogu likvidirali između 5 i 6 vlakova ratnih zarobljenika koji su noću dovoženi iz sabirnih logora u Ljubljani, Šentvidu i Jesenicama, priznaje u intervjuu Dubajić koji je tada imao 22 godine. U činu majora Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije obnašao je dužnost zamjenika načelnika operativnog odjeljenja 11. Dalmatinske brigade. Bio je zadužen za prihvat zarobljenika i njihovo, kako sam navodi, prosljeđivanje na gubilište. Glavni šef za egzekuciju bio je Periša Dinko i on je bio taj neposredni izvršioc i Pero Božinović. To su bili obavještajni oficiri. Partijska komesarka čete za vezu te iste brigade u vrijeme masakra bila je Milka Planinc. Kako svjedoči Dubajić, upravo je ona, buduća sekretarka Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske i predsjednica Saveznog izvršnog vijeća, na Kočevskom rogu tražila dobrovoljce za strijeljanje zarobljenika. Odabrala je 90-ak najpovjerljivijih komunista, o čemu je očevidac Dubajić govorio i u knjizi Marka Lopušine pod naslovom Krvavo proleće. Oni koji pokušavaju relativizirati partizanske zločine mogu je pronaći u svakoj boljoj biblioteci. Dubajić nije nadgledao masovne egzekucije, u gostionici se naljevao bakarskom vodicom i distribuirao, da se plastično izrazimo, nove i nove zarobljenike neposrednim izvršiteljima pokolja. Poslije izvjesnog vremena, kad oni odu gore, vrati se onaj kurir i kaže, ovi su pobijeni, ajde sad vozi drugu grupu, 300, 500, oni odvozi drugu grupu, pomlate tu drugu grupu, kažu mi smo to potukli, dobro, navečer se završi, šta dalje? Priznao je u razgovoru za TV Sloveniju i da je osobno naredio da se u jame pune tijela streljanih vojnika i civila baci eksploziv, za svaki slučaj. Bacite trotilu, ne znam šta, da neko ne izađe van. Bilo je jezivo, svjedočio je u kameru 45 godina nakon masakra major Dubajić. Mnogi su partizani od stravičnog prizora zauvijek izgubili razum. Recimo detalji o tomu kad dovode luda čovjeka koji je učestvovao gore u tom klanu, dovode ga, meni kaže ovaj je poludio. Ja vidim stvarno luda čovjeka, čovjek s kojim ne možeš da razgovaraš. On misli da sam ja njemu mama i meni kaže mama slušaj ja, idi bre kako si mama, mislim je li simulant, šta je? I takvih je bilo 10-ak nesretnika. Ovaj se pojavljuje kao bog, jedan dolazi kao, šta ja znam, ludi, totalno ludi ljudi. Neke je Božja kazna sustigla nakon rata. Nisu se mogli nositi s težinom zločina koje su počinili. Taj nesretni Periša koji je bio jedan od glavnih egzekutora, koji je vidio baš najbolje te jame koje to sve obilazio gore, on je sam završio tako. On je ubio i ženu, i djecu, i sebe. Dubajić je procijenio da je na Kočevskom rogu pobijeno oko 30.000 zarobljenika i objasnio razloge svog javnog istupa, svoga krvavog priznanja. Sam sam se vratio i u pravoslavlje i Dostojevskom i zbog toga mislim da je ispovjedanje grehova najveća ljudska obaveza i da u tom smislu samo se može tražiti i praštanje za učinjene grehove, praštanje za učinjene zločine. Stravični zločin na Kočevskom rogu, nažalost, nije bio ni prvi ni zadnji koji su počinili pobjednici nad poraženima, partizani nad golorukim zarobljenicima. Ja lično znam 13 zločina za koje želim da ih ispovjedim, u kojima sam učestvovao lično, u kojima sam učestvovao, mislim, ili kao onaj ko izdaje naređenje ili onaj koji izvršava ta naređenja. Simo Dubajić, zločinac pokajnik, umro je u Srbiji 2006. godine. Progonjen savješću, za povijest je ostavio svoje svjedočanstvo. Da se ne zaboravi. Premijer Sanader nedavno je zatražio da se sankcionira svaki zločin iz Drugog svjetskog rata i poraća. Ako je netko u antifašističkom pokretu počinio zločine, a bilo je zločina, taj treba odgovarati. Jedno pravilo ne može vrijediti za antifašistički pokret, a drugi za Domovinski rat.
Istraga zdušno, bez ikakve zadrške, podupire premijerov zahtjev. Za razliku od predsjednika Mesića koji izjavljuje da blajburške i jasenovačke žrtve nisu iste. Unatoč mnogim napadima, mi uporno ponavljamo da je svaki zločin zločin, tko god ga je počinio, jednako kao što je svaka žrtva pred Bogom jednaka. Premda ratni zločin nikad ne zastarijeva, ni u bivšoj Jugoslaviji, ni u Hrvatskoj dosad, još nije osuđen nijedan partizan. Individualizacija krivnje, često govore političari za Domovinski rat. Pa zašto se onda ne individualizira i Drugi svjetski rat? Nadamo se da je došlo vrijeme za pravdu i da će svaki zločinac, kao i žrtva, napokon dobiti svoje ime i prezime.